Dangu rikimata bayeti da bata patuama ngarangiango rukuna na pemeringu eti la kanal YouTube YKB GKIT. Dangu na pulung na padihanda la rehiana welingu la buku wasiat na pingina di William Temple. Nakawunga Yohane nakawudu tailu lamata kambulhau lupa lamata kambul pituna nabawana tapi manya duta pambada luhung daka welingu lamiti dangu kita heleli laluri kita pinya nuna lalu nyuta batambuhan ja ya hama amude atau nama daningung buhanguna kuaha mananya pa parai yeti pangbuhangu latamuna Miriam Barito di William Temple yaitu yaka na pandita Anglikan lakal terpuri na paripatevi na kabuko narinamu ya pa na tao nama mahina nahuri pangadang munay William na wanda tanyuta dia pulung ana batatevi marak punya imirian la pamarubu punya la dalu kahaunda la uma niya palumuya na yuna tabaga taka ya dang pabiliti muda la pahabaru kaluaranya dang la pabia baru pabiliti na imiri aku buhaku la tamu na imiri yang kering abu tanjala tanda duya rukuna imiri ana amatuna banarihingu pa lapanamu ya na tao na makawan. Nahori pangadamu na William pada rukun na imiri Allah bahamahada na na tao lapintana ya. Lapa pangitanmu ya kanado imiri Allah lapa pahyahanya bunda bana na baluri lapintana ya. Ang buanggu latamu na imiri yung nakarianja na piti wainiara na lapintana ya na dumangu la pakarada punya imiri Allah na mapaitang ya na kuwahana lang bunda bana kalapintana imiri Allah na paonja na karianja dumana la patanara ya bunda bana na palanya kuwana na pintana ya kana peku hambu ang kana pahaman de darudak ang buang ulatam na Miriam Barito di William na pauko na yedu yaka bana parukang kapeku na bunda bana na tau pada ngalannya na papiwang lupangu dan bulu wa na tau na mapangyatitangu na mangalannya na papiwang ang buhang bula tamu na Miriam Barito na horilurin dan yuta bunda bana tau na mapawailay karito tanda dunaka bata menundu lai miri Allah ya batu nanu nahuratu ibunang Yohane na panamunya na kabumi kanado ya kaninjaka dalay karito yuda lupang umabadi pada paluhannya dan hori-luri pautu pada namu ya na angku dapat tahu. Tunanumbu nyuta tahu nang pawai parhaya lai Miriam Barito lare niya. Ang buhagu latamu na Miriam Barito na hori na batang namu ya na angku dapat tahu yedu yaka na tanda mandumuna kanadu nyuta bada luhun daka welingu lamyeti kita haleli laluri ladalu batanamu ya na angu dapat tahu yeduka hininda dalama hampila damu hinda taniangu a pa la dala kapatang amin hupu na layaan na pulung na padihanda lari yana ampu baruang badu na like subscribe dangu matawa bata pangalannya na padihanda larehi na yana lang buhada bunda badaka
Na tahu nama pawai laimiri dan nama rinju la patada ya imiri pare. Kanado nyuta bata maranga padulangu la dalu bata buah baru ya na pulu laimiri dan ako buhanda laji kabe. Matawa kana papurunda way mangolong way maringo welingu laimiri jehu kariku. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.